Sebelum pendek dia jangan yang saya pendek hadu nak koi hantar long bandong aku dia tete. Lawan tim sudah kari dikit, lawan tim sudah kari dikit. Kali lawan. KPI pada dongkot. Saya kan Kita kan meter kadang-kadang susun macam mana? Mayok pada defective meter balik kalau kita. Macam mana kan ni kapil jupi pendek tu saja macam mana. Satu pada doi, mak satu doi. Perlu kau tahu macam mana. Kani ke endiat yang kani, endiat yang haduk 31. Oi, lakot lah siu kat tu. Ini kat Kani pada nadu ke you kan, kani nadu 31 2019 yang haduk jom Julai after 2020 yang. Tega lah ni adalah untai lah. Namar nak tu. Katu ke endiat tekan dia ke beginning dia betul, ke sistem ke dia kumta ke. Kalau dia kat sedang yang jam kena. Ramut untuk ni kita pendang jadi ang piang. Ni bila lah jual ni. Hari baju kita pergi baduk ni. Berasuk ai beri rambut orang ni yang ada iba. Sakit tapi orang sana mah. Amlong tu ni ada mak. Tapi dia padam tu tak kayu. Padam ka? Padam tu tak kayu. Dalam next bill lah. Kami meter. Kapor bukan ni mah connect senang bukan meter senang. Kapor mah kaya kan ni kapiliat pat long pat connect mata kami meter. Kan ni kapiliat 14 yang tahu kami connect. Next bill kita layu lawan meter. Kapor empat. Jing kena pada kawan ba ungba ka Myrdon mah kasih ya kapil. Kalau jong katakan bang ni wan ban Aku ni kapil lain bro. Yo nasi day tan Nongbah Myrdon ni. Day bro kau jong kari boy ni, bro kau jong kami. Tapi hak tahu pun balik kan dia kapil selesai. Tahu pun kan sih ora. Hadirin jom dia nak dia. Paman, wan hadu minta Ogos yang. Tak apa. Dawan biang lah saya uni ubri ya. Kakalis. Punya hab kan. Isa bila day lada dengiman kami isa bila day tema menla menken final nak nah ni pan ka jisa nam ta ka tu ka jiu Kalau jadi orang di ni polisi kata, pan jisa But. kalau nak nak orang tangi mungkin jika ini pernah malar pun lama pun lama tangi Nang kena ya ke depan tamangan orang direct ni ban mang kran salat syari kemud ba kisun tat ni bil along corruption ni ke depan man Kade. along corruption ni ke depan man ni tu si Kade. Kade yang asli corruption nomor bala dangim ai kat kum kejungan kau ni. Haduk kat 31 2019. Baru senang Dia dia tu. pun dia from 31 Kai pengan aku. Kenang kamu tu orang mah ini kena pada yang senang kena ya ke depan man bagaimana pun koi ke belah ke biang dalam pun koi nomor udai unang belas dah apa Nongbah Myrdon hi UM lai spa sini jangan kan koi ke bil kensan nyoza mana berapa sih boleh ke sarang kedai ni dia jaga department jengku Kajing lim laj bakha kha, kajing poi bil laj klumar, kajing bom shimkhia kinong tray MePDCL, kajing kuman jong ka department jong ka tanat boarding electric Hariboh district, kam desu ka kam ka badang thamai bat ka badang don kam ban penbait thamai. Henry kine ki kam ki de ki bela long melen na kane ka tanat sam boarding electric Hariboh district. Halor kine ki ba om juan ha kar kom ka ba ki paj ba ki don kam na kalyang jong ki samla na ka shong Nongbah Myrdon ki lalej ai da usentiu shau SDO kum kadak jong ka jing persya ya ka jing bom kit kha jong ka ne ka office na ka banta ka jing bit jing biang jong ki paj ba ka ba penlong ya ki te ki samla shong Nongbah Myrdon ban lek kendu kerpang ya SDO bat kum juru ya SDO ka revenue department ban yo ya ka jingshai halor ka jing pendu no ya ka laj ha ka te ka shong henry ha bal ya kendu hang teipan na kaliang jongki officer kane katanat sam boarding electric Hariboh district kila penpau penban ba kadai ke jingduna kinong tray haba persyang ban le ya kendu yai SDO jongga revenue department bat hadin ke jing persyang jong kita ki pajba ban pan ya ke jing pensai halor ke jing bom biang ke jing poi jong ki bil bat ker kom poi klumar ki bil bat ke jing bom wan ai ya ki bil ha ka por ka biang na kaliang jong SDO revenue ila pene bat imtre ban ikran penkut bat kinong wan pan jing pensai da ka ba ila Phet jindat na ka office watla na kaliang jong ki samla kila kerpat ban ikran ban yo ya ke jing pensai
Kene kejingle jong SDO Revenue kalapan perkhat bakal adon kejingle buitu basop-sop bat penpoi ye kita gibil bat set ye gibil hadu hnyo bat prabanai la keno kita ki samla chenong. Kabalapan khlut chuchu ya kejing keren hangtei ha office MePDCL Hanongpo kalong bai SDO Revenue ilong dak ba penget ya kita ki nongwan ujor rengkat dak kejing tip jong orang ba chenong ba kilapha ya unong tre jong ki ban lej rung haman lagi tilewing bat une nong tre ru ulawan ai report ba ulawan rung man lagi tilewing bat penpoi bil ya baro ki tilewing katba ki nong shong chenong pat ki ba shong ying mentah ha ki ne ki por lockdown kila itu ba omdon uta onong tre MePDCL bawan ha chenong jong ki ban pet ye ki metar thang boarding electric. Minta kasih lawan mi bani kenduk yo SDO bade jo bapet jong ka transformer bernilai kenduk bernilai keren ba nak liang ju SDO jo ba depet jo transformer ulong ba nak liang ju ong ba ka jing mdon jing tep nomor ba kidon ki jing duna ki nong trei jong ka department ba kimdon ki nong trei apa Raj Myrdon apa senang Nongbah Myrdon bakim don kita kiba tray but uong ru aku juga por ba kiduna kinung tray namta jong kanika department jong ka MePDCL ke bentang ke jong pi ke bapi ko pi wani karne opera ka benta ka bingi kran batu SDO ba ngi kwa ben dawa namta jong transformer nomor ba hapon Nongbah Myrdon lalong kasnong dum ngilap nong ba haka sisnam ngilap menyolat tang san benai ru benai hendai ka babun hikidai ke ba kalat kaleb bat sakawai ru lada transformer udong bha udong long ru ke ba nakaliang jongki lineman nakaliang jongki jonggeli ki bapet hapo Nongbah Myrdon kim dei kita ki bala bet labiang bensna ya kalaj bet ngim juyo ba haka steo ngi juyo ya kata ka laj tang kumba asen laisen henry haka steo kibun hi kiba ngidu ya kalaj hapo Nongbah Myrdon ke bana kalian jong SDO padu batai ki selesai ki nakaliang jong SDO batai ba nakaliang ju umpala benayo transformer but batai sai ba kwa ong met ba hap siu shwa ya kibil kiba nangsa hap alai pu persen te uong udawa uong ba pi hap ben siu shwa ya kibil salah ben itu supermar but ya ke ba ikwa ba ki khno nakaling jong ka department ba ki hapon Nongbah Myrdon ki sa bil da kilang ke jingkili jongan au SDO pat ka banga kali ba kalong ba balai ha ka por ba kisiu ha ka por ba ki punpoi ya ka bilai hem kim jula punpoi manlau benai narsin si benai hendrai ki ju punpoi nyau benai sin ke ba ngi ha nong song jong ka Nongbah Myrdon bang dei ki breu ki ba em ha karap karyang kinong belas ni ba kisam jinge bensiu nomor ba kedai ba kimla bensiu ben punpoi bet ya ka bil nomor ba ki punpoi haka new benai pra benai sisin punpoi ya ka bilan kumba katno la dan bala penduk lai senong ka bala penduk lai ya ka ba mentaslam kedai ladan si arteo tam laiteo tam kumta te bat ya ka ba simsnam du arjar khat pra ka lait ka ladu hadu lai benai ngimpedio yo transformer mentala laiteo ngimpedio yo transformer hapo Nongbah Myrdon hadin bangila lejrong badikong te SDO ba de benpet ka revenue kumbai la batha di ba SDO yang ba baha bangnya kran ite halo jong ki billing halo jaka bill te ngelet kran ikong te yang ba balai kaslam kita ki bill benpoi hapo osnong jongi yang balai kapoi ru ka amount ka bahe te hantu ila batai ong ba ila pha ita ki breu jongi tama pade hadu mentang ngim padi ita ki breu jongi benpoi hapo osnong jongi sisen kim pat poi kita ki breu ka belaj ru ka poi nyo banai sisen te ya ki meter ru kim juan read kisu adjust bet kisu antat bi kita ki bill begitu
Tingi nak kalian jongi ngiwan bat ong iba balai pisu adjust ita ki bill. Bat balai hiru ba kita ki breu jong pi kim la ban wan. Ti nak kalian jongi ong ngilap ha ita ki breu ndai kita ki breu ngem yoi. Ya kita ki ya ka bill rupa de ka poi ke bill ke bahe bat ya kata ke bill ki de ka bill basu entan. Tingi la ong ki ya ingi ong ba kumno kalong kumne balai kalong kumne ti ong ba ki kalong kumne ngi sun tat ki bill namar ba ki metar jong pi ki lado. Tingi ong ki ngi ong ba balai film haba kalado ki metar balai film ad ki we. Ki ong hadu mentang impat dan metar. Ti kata kam di ka fault jongi. Ni ong ki kam di ka fault jongi ka di ka fault jong department. Balai pi pen poi bill chisin nyo banai. Ki breu ki barem ki bariang ki yo lai spat ka jisngi. Kabel pat kapoi kabel light pada kapoi daki san ri hajar. Chisin poi. Ti kumno pi mudor bo breu un siulot ya kata kabel. Kandan mit ka outstanding. Ti halo jong kata ngila ong iru baka long kumta kan mit ka outstanding nomor ba ka slam pala kabel ben poi atat seba kabel light buka he. Ti i nak liang jong im sem la pensai ye ngi ila su mi la kami la su phat la kapen. Ti ngi klem yo jingshai halo jong kata kan. Ti ngi nak liang jong ki samla snong Nongbah Myrdon ban naki nak liang jong ki nong snong hibarak khan ngi dan ban kerpat nak liang jong ka government ban nak liang jong ka department hibarak we bal dalong ka bala te bikin pen kuloy ni transformer ban ra apa snong jongi ban mentala lai tayo ngla susong dum sidon bok bang ba ki kena school kim dan exam ai adil dan exam se kena school de kala dan ka jike bakrau nomor ba msem lala ban krekot dan msem lala ban le ai nomor bala la shop thang me da ka sarak ki membeti te jungdu kalong ka bakrau te kamtam menha kini ki sngi lai baki kena school kum tu ki dan ka online classes ki kena school kim sem layo ban le ka online classes ru nomor ba kim la ban charge kita ki cellphone mla ban charge ki laptop ba kalat kamdan te ngi nak liang jongi ngi sukat pat nak liang jong department ban nak liang jong government ru kumju ba dalong ka bala te kin pen kloy ni transformer kan Pio jing tip nem kandiat mula lano kin wan penlek tu transformer. Ya kata ni kemio jing tip nomor ba ila supet la ka fet ikong kum tu tingila ila ong hi ba subhal dalong bala te in pensai ngi mahlo lo jing poi jong ni transformer ti ong ba ngi ong bal dam pendap ya kata ka outstanding amount ka balong lai 4% na kata nakasispa inam la ban ayo transformer ting atharai ngi nakaliang jongi ki bariang apo snong po tau ngi ba lai spa chis ngi yo ba nong rem ti ka bil ka lalong ka bahe ti ngam ti kena lano kinla ban siulot ya kata ka lai 4% ro kan tinggal kali irung ong ba balai pim pa da notice swa banduk transformer kita bom siu baru sistem baru kata ti mi nakaliang jong i ong ba em ngim semla pa namar ba yong bang ngiduna breu nungkong hadin padi ong ba kibiru kibiang te kapan pau kai ba la suthok ni la sukren tang ban yada ya ka department jong i kan i SDO hantai mene yong ba ngiduna breu ngim sem lala ban pen poi biang ya ta belat ngim sem lala ban wan ha kita ki mitarida dei hang ni ha ka ikong ni padai ong ba ki biang ki breu ki biang kita ki mitarida yai pada kabil ka slam nomor ba kiladon kita ki jing thot ki jing trikam hapo department jongki te tempat pada mlak bensai nomor ba im pensai baham i nak liang jongi te ka jing kerpat kalong pin nak liang jong government bat nak department tang pen kloi hi kanya tau transformer wat lada ki pat ba jongi kim sem lala ban siulut ya kata ka lai 4% ru ngi nak liang jongi ngin kerpat hi pat ba bikin siu hi kat ki kat bakila ya kata ka lai 4% tang katai ka we kumuwe nong sang snong hagi cing dar rangkat lang bat kini ki samla snong te ngasngau ban rap yang ya katu ka cing bompoi tikna jong ki belai ka poi sisin riu benai te hadin kumbala ngila dep ya kren syai bat ka SDO na bata jong ka revenue te kala pensyai ngi bang ngila bu kinong tre na bata ban penpoi ki belai jong pi te ka e ka balengok panang habangi pai se kinong snong ki ong babun kim chu poi belai ki poi sendon sisin poi te kani kala bu cing kham tam kumagani ka snem ka bamenta namar ka de ka snem chong ka cing sinja namar kumbangi ngi tip ka perthei bro ko we ka cinja lang ba kan ni ka lockdown te ka cing bela sngi jong ki pa ba ru ka cinja ka de na ting daw ba
kapelong ya kini kinong senong lan yangi kinong senong ban ban siu kini bil te saisin kerpat hi naglen sungaru dalong kabala kumut nagaleng jonga department bahkan le halor kini kabentan na bata kumnu ban penyo biang pat yangi na bata uni transmat pun ong ba habang ibu cingkeli ya ikong imam SDO ong ba haba phim yo ya bil light balai phim chuan mi shop office te kamde ka kamram jongi kinong senong namar ka office si ka don kinong tre te kala de ka office ka bon penpoi ki bil la da don kinu ki consumer lending lam dong kinu ki ba penden kame ka light ki bom yo ki bil light ka de maka gen ke ban te ka ban penpoi kita ki bil light saki senong chungi te habangi phai han kaliang kan ni kemut ngila ban keno ru ba shisen keno ba kacing bakalahi ka de na kaliang cho office si namar ba kampen poi tiknai ki bil ha ki por ba biang kapen pada kinong senong chungi bakin siu ki bil namar kumbangi I mata lai 100,000 sisin poi kamut kinong belas ni bapli kila ki ban siu tangkatai ki ching pensya